u današnjem pregledu prikazujemo. Na startu elitne futsal lige Srbije ekipa Kalče pobedila Smederevo. Uspeh niških kickboksera na svetskom juniorskom prvenstvu. Rukometašice Naise eliminisane iz kvalifikacija za kup EHF. Fudbaleri Kalče sjajno su startovali u prvoj futsal ligi Srbije. U Niškom Čairu savladana ekipa Smedereva ubedljivim rezultatom 7-1. Smederevo je tradicionalno neugodan protivnik sa kojim je Kalča do sada teško izlazila na kraj. Skoro nikad ih nismo pobedili jednom kad je bilo skroz nevažno 3-1, ali ovo što smo večeras pokazali je stvarno jedan vrhunac. Nije bilo lako tačno, ali nije bilo lako ni na klupi. Znači, kad imaš 12 podjednakih igrača uz dvojicu, trojicu koji malo odskaču, mnogo je teško voditi ekipu, jer 3 postave ima, a ne mogu svi odjednom da igraju, svi su gladni jer su trčali mesec i po dana. Iskusna ekipa domaćina odigrala je vrlo angažovano i potvrdila da je fuzija Kalče i Kopernikusa donela kvalitet više. Mi se poznajemo dosta, igramo zajedno turnire, nismo znači ono da se ne znamo pa da smo se spojili odjedanput. Sigurno da treba vremena malo da to dođe na svoje. Vidjeli smo da ova utakmica, prvo poluvreme pogotovo, tu nešto fali, drugo poluvreme smo odigrali odlično. Kažem vam, bit će sigurno teško prvenstvo, ali mislim da smo na odličnom putu da završimo u samom vrhu tabele. To su svi dobri tehničari, svi su dobri individualci, svi dobro trče, tako da ovo što su stariji i mladi, jeste malo više ima i starijih, ali i to je dobro u futsalu, iskusni igrači uvek mnogo više pomognu, jer mladi igraju odlično, pa slabo, odlično pa slabo, znači sa oscilacijama, a oni to nadopunjuju, tako da stvarno se nadam jednom dobrom nastavku prvenstva. Iako to rezultat ne pokazuje, utakmica nije bila ni malo lagana. Na poluvremenu je bilo 2-1 za domaće, a kod rezultata 4-1 gosti su mogli da uhvate priključak, jer su imali kazneni udarac zbog nagomilavanja prekršaja. Golman Kalče je bio na visini zadatka, a ostatak tima u nastavku meča pokazao je da je besprekorno fizički spreman. Mislim da je ovo pravo merilo kako smo radili u pripremnom periodu, da vidimo. Ekipa Smedereva je odlična ekipa, sigurno među prve 5 ekipe u prvenstvu. Mislim da smo odigrali prvo poluvreme malo pod grčem, međutim drugo poluvreme smo sigurno da je naš veći izbor igrača i duža klupa pokazala da u drugom poluvremenu smo maksimalno spremni i mislim da nas očekuje zaista dobar nastavak prvenstva. Fizička sprema i duga klupa trebalo bi da dođu do izražaja već u narednom kolu, kada futsaleri Kalče idu na noge silno pojačanim Blačanima. Ja sam siguran da ćemo mi da budemo u prvih 4-5 kola prvi ako pobedimo sledeću utakmicu u Blacu. Znači, veoma teška utakmica. U Blacu igraju naši bivši igrači, Dragiša Siniša Trojanović, naš dosadašnji golman Pavle Pavlović brani. To su sve naši igrači uz tri momke iz Blaca koje puno trče. Biće to strašno velikih problema. Ne zaboravite da svakom njihovom treningu prisustvuje minimum 100 ljudi, da je atmosfera prava južnoamerička i da oni igraju dosta čvrsto do granica grubosti, tako da će to biti pravi ispit za ovu našu ekipu. Predstojeća utakmica biće veliki test za Nišlije i već tada biće jasnije koliki je realan domet ove ekipe. Da podsjetimo, ekipa Kalče Memorisa je bila jesenji prvak u minuloj sezoni, ali su u nastavku prvenstva rezultatski pali i završili na 4. mestu. Ekipa je ove godine osvežena, ali su šampionske izjave, barem za sada, izostale. Boks klub Vitez. Individualni treninzi prilagođeni vašoj potrebi i ambiciji. Dostupni i rekreativcima i profesionalcima. Telefon 064 991 3951. Bulevar Nemanjića, Niš. Da li ste se uželeli dobrih automobila? Dobrodošli u halu Čair na Automoto Fest Niš 2016. Veliki broj regionalnih distributera vozila, autokuća i prateće opreme na 7. sajmu automobila. Odlična sajamska ponuda putničkih i teretnih vozila, kao i motocikala od 7. do 9. oktobra u hali Čair. Organizator sajma City Marketing Centar. Automoto Fest 2016. Automoto Fest. Kickboks klub Niš upisuje nove članove. Informacije na telefon 064 99 13 951 ili lično u prostorijama kluba u Bulevaru Nemanjića.
Srpski reprezentativci potvrdili su u Dublinu da su među najboljim kickbokserima na planeti. Čak 9 od 10 naših takmičara donelo je medalje sa svetskog juniorskog prvenstva. 3 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Među osvajačima medalje su i trojica reprezentativaca iz kickboks kluba Niš, Nikola Lazarević, Stefan Paunović i Danilo Ratkić. Zlato za Srbiju i Niš osvojio je višestruki prvak Srbije, šampion Balkana, a sada i svetski šampion Nikola Lazarević. Konkurencija je bila jaka kao što se očekivalo. Eliminacione borbe su mi bile teže, dok sam u finalu radio sa borcem iz Poljske. Njega sam dobio na poene 3:0. Ovo je za mene veliki uspeh i nadam se da ću tako nastaviti. Srebrna medalja pripala je Stefanu Paunoviću koji je nastupao u konkurenciji do 75 kg. Prvo u eliminacijnim borbama pobedio sam Poljaka, a onda u drugom meču pobedio Rusa i na kraju zadnjeg meča taj finala gde mi je zlato izmaklo za poen, koji sam izgubio za jedan low kick. Srebro je osvojio i Danilo Ratkić koji je nastupao u konkurenciji takmičara do 67 kg. U prvom meču sam radio protiv Ukrajinca, koju sam savladao bez mnogo truda. Pobedio sam ga, u polufinalu sam radio protiv Bugarina, on je bio mnogo bolji borac. U finalu sam nažalost izgubio od Turčina, jednostavno stigli su me povrede, umor, nisam bio sad svoj u finalu. Iako zbog problema sa vizom nije mogao da bude u Irskoj, trener Srđan Radulović kaže da su se njegove prognoze uspeha ostvarile i da je izuzetno zadovoljan nastupom čitave reprezentacije. Dobro je kad osvojite bilo koju medalju na svetskom prvenstvu, jer to je najjače takmičenje u godini, tako da je svaki uspeh dobar, a kamoli zlato i srebrne medalje. Naravno da im znači, sad samo treba budu uporni da nastave, tako i da sutra kad pređu u seniore da nastave sa tim rezultatima jer imaju dobru osnovu. Inače, kao najtrofejniji klub u Srbiji, Kickboks klub Niš ima pred sobom velike planove. Kickboks klub Niš je napravio jednu dobru priču. Iskreno se nadam da ćemo u budućnosti tako dobro raditi. Imamo dobre borce, imamo non stop ljude koji se prijavljuju i javljaju da treniraju kod nas, budu naši članovi. I ono što je također veoma bitno, imamo planove za budućnost, a to je nešto što će ovaj kickboks klub da radi u Nišu, a to je trofej Niša i taj trofej Niša će biti godišnji spektakl koji će se održavati svake godine krajem godine. Mlade kickboksere koji su briljirali u Dublinu ugostili su gradonačelnik Niša Darko Bulatović i član gradskog veća zadužen za sport Branislav Kačar. Malo smo razgovarali i pričali o nekim budućim vremenima gde bi grad stao i organizovao možda neku reviju kickboksa ili neki veliki turnir gde bi grad izašao u susret svim niškim kickbokserima koji godinama predstavljaju grad u najboljem svetlu. Sezona u kickboksu polako se privodi kraju. Ostala su samo na nivou centralne Srbije i Srbije takmičenja u full kontakt disciplini kao i evropsko prvenstvo za seniore koje će se održati u Sloveniji. Rukometašice Naise nisu mogle dalje od prvog kola kvalifikacija za kup EHF-a. Ekipa Beitheima iz Ludvigsburga bila je ubedljiva u ove utakmice koje su odigrane u Nemačkoj. U prvom meču, gde su Nemice bile formalni domaćini, slavili su se čak 34-15 i tada je već bilo jasno da se ovogodišnji evropski put Nišlijki tu i završava. Naisa se dobro držala do sredine prvog poluvremena i rezultata 10-8, a onda su Nemice dodale gas i rešile pitanje pobednika. U redovima Naise solidni su bili golmani, dok je najefikasnija bila Katarina Radović sa 4 gola. U drugom meču, koji su u roku 24 časa rukometašice Naise ponovo odigrale kao gosti, rezultat je bio skoro istovetan, 37-19. Nakon poraza od 19 golova razlike usledio je meč u kome su na kraju Nišlijke bile u zaostatku 18 golova, tako da je Beitheim prošao dalje sa čak 37 golova razlike. Prema rečima Svetislava Jovanovića, trenera Naise, on svojim igračicama nema šta da zameri jer razlika u kvalitetu nemačkog i srpskog rukometa je ogromna. I u drugom meču najefikasnija je bila Katarina Radović, koja ovoga puta 6 puta zatresla mrežu Nemica i pokazala da će nakon odlaska Anastazije Đoković i Hristine Nedeljković ona preuzeti lidersku ulogu u timu. Naisa se nakon izleta u EHF-u okreće domaćem prvenstvu, a u narednom kolu idućeg vikenda očekuje ih meč sa ekipom Kikinde.